Tugumara chuka twite Tharaka na nende antu batikunira batano ni bekiri mpine kiri musako yo kurane na Ruiban Chobinde ni watho ntere che Tharaka musako yo ira kubwithi tune mwabisa ba kaunti ya Tharaka ni thibo watandite na mwabisa bokaria yuwiki kurana Chobinde na maana yalite ya Chobinde turitwe Europo wakabithi uro kari musako neyo au tumenyethia Ikiri musako mukire ucwana na Chobinde kigwatho ntere mwanya wa dini ya Marimati muthenya kwemthi ndarekani na tabaro ndarekani nabo mwana otige nto kingi bai no wona ntikwe kwende antu bara bonde bai motongi uma bai baba kombe bira bionda to orio raura ndeko ni ogonga ina kona ni ogo murungu na kona buru bai ni bondo keje gento getako mbuchu bai to zini nyomba wakwa ingwataniro ya mbuto kuma kiri thirikari akaunti ya Tharaka Nithi itongoretwe na administrator wa Tharaka South Bwana Ibrahim Mwenda hamwe na mbuto ya maabitha maborisi kuma kiri gituo kia Ngwemwe Bwaiti Marimanti location tere cha Marimanti town na Muyoya twarikiria Gakibunga na tika turikitie no tukenderea nyamatha mautugu igoro itwari round Marimanti town no ntubwa irabu na wines and spirit ijo ciokurukia matha tunakwitana kibwiriri athiete kwendia rengane o town waruta chiringi 20 ukabwirirwa gikombeni ukabwirirwa karatatini angitera twethira yithitwe kithakani nyakini in fact muntu akayenya na ndawa nekira sumu akayagekira kwa kathiria ntu ugekira ntu ndetoni tare ire barabangi ukethira nchuguni baithite bedroom nyomba yani kuntu kumwe nginyagia ukwethira nya gutaina hygiene mbega so lakini kunthe kwa kurabari ikutuka baruta arahaba kiaria baugite rwimbo rwabanjirite kuringira na nkoroki barabena mutugo yo kioro kia ukiririko igikurungura ethirwa ukoroketie matha inyopetwa license itugagutunya license eni tutikwariria turi gutunya license tukarivoke license yaku on the spot kenda uchwangu geyingi ya kuruta nontu matha mara maigitwe sheria irazima umathingatire uhakikishe ya kwamba wabora sheria kuwa ukwendia within kagita gaku especially anto ba wine and spirit ibo baguchugia we extend time kuma tha chire na nuchu kethera nyamuto thaitano na kwendia anto bonde baraba krutha illicit brew onto mde tukugwata kairi overlita 500 iri kurutherwa Gakibunga na going forward katukuga nchobi ya illicit na inu in the second na third generation nithire na kiri barabangi bena irabu barugurite bateba nenkere license nebi bandu nonto bori gwito yetabu kainga tokabugwata na kiri anto baraba nenkere license na bakwiyira matha inyabio tokandiru nebi ashiri itukuganti bathingatere matha mara maigieto manchobi na nikenda citizens betu ukethira bari healthy Yesi waturema division ya kitheria baraba twere kuga imatha igukere na nkoroki na gwaitha murinyani aguno bakaruta batigire gutire kintu tekiga kununka ntere ino tunaendelea na operation ya pombe with the help of the team ya sub county na askari wetu na ya kwamba ni kuwa tunaambia ambaye wanapika pombe wale wanauza kwa bar waachane na hizi pombe waende kwa kazi zingine waende wakalime. Hapa ni mahali ndengo inakuwa mzuri. Waende huko wachane na kazi ya pombe. Kwa sababu hii vita bado tutaendelea kupigana nayo. Ira kinyawo iga nyomba nkaya mbuge nyomba eno ni ereo. Na mbuge yake kayungukara wiyete. So niyo na information intelligent niyo. Dera county officers bakambira chief tukwenda tuwatanira operation bantu yo yigitwe. Tukathinka bere nyomba eno iri konguni aka iri nyomba eno. Na eno ni angania, eno ingine angania na eno ingine angania. Imusako Gwanchobinde kigwatho urawatinda ntere mwanya tia Tharaka musako rokuruthitwe imbuto kuma kiri thirikari akaunti ya Tharaka Nithi amwe na maabitha kuma gituoni kia borisi kia Marimanti aratongoria baba kaunti kana aratongoria baba bombite kuga batitikana na guchwana na Nchobi ino kiripotera World TV kuma thokoni ya Kibunga Bitwa Paul Ogwakabithe.